Turabasuhuje abakunzi ba Rising Engineer 2020 aho muherero twizere ko mumeze neza. Joshua, amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza, ndaho ndashima Imana. Urakoze cyane. Joshua, umunsi tuyoganiza abakunzi bacu ku iterambere ry'imijyi imwe n'imwe. Uyu munsi turajya hehe? Uyu munsi turerekeza mu ntara y'Amajyepfo, by'umwihariko turajya mu karere ka Ruhango. Joshua, nataza akarere ka Ruhango gaherereye hehe? Barangira akarere ka Ruhango mbere ko dusimbukira mu mujyi waho. Yes, reka nanone twongere tubasuhuze bakunzi ba Rising Engineer. Ni platform yanyu ya platform bagezaho amakuru meza kandi agezweho. Turajya hehe Joshua? Turajya mu karere ka Ruhango. Akarere ka Ruhango Joshua, rangira abantu aho gaherereye. Akarere ka Ruhango ni kamwe mu turere tugize intara y'Amajyepfo. Nkuko mubizi intara y'Amajyepfo igizwe n'uturere 8. Turere 8 nibyo. Ariko Kamonyi. Yego. Duhereye Kigali tumanuka. Yego. Turahera mu karere ka Kamonyi tugere i Muhanga. Yego. Nuva muri Muhanga nubwo winjiye muri Ruhango. Ubundi burya iyo uvuye Ruhango ukomeje umanuka winjira mu karere ka Nyanza. Yego. Baba muri Nyanza ukagera muri Huye. Yego. Hari akarere ka Gisagara hafi aho na Nyamagabe. N'akarere ka Nyamagabe. Twe n'uturere tw'intara y'Amajyepfo. Nizere ko tuvuze uturere twose uko ari 8. Kuri inshuro rero turibanda cyane ku karere ka Ruhango. Ka Ruhango. Yego. Tubabwireho byinshi bitandukanye, tubabwire se na karere kabayeho ryari, na karere kagizwe n'iki, ese ni ibihe bintu by'ingenzi ukwiye kumenya ugeze mu karere ka Ruhango. Turavimuzi n'umuzingo akarere ka Ruhango. Akarere ka Ruhango nk'uko kababwiye gaturanye gakora gahana imbibi. Yego. N'akarere ka Muhanga. Yego. Gahana kandi imbibi n'akarere ka Kamonyi. Yego. Hano mu kahe gace Joshua? Akarere ka Kamonyi na Bugesera aho ni mu burasirazuba n'akarere ka Ruhango. Yego. Ubwo igihe twavugaga akarere ka Muhanga hari mu majyaruguru y'akarere ka Ruhango. Yego. Iyo werekeje mu majyepfo wabikojeje mu karere ka Nyanza na Nyamagabe. Abo bose bakora kuri Ruhango. Mu burengerazuba bwo buri kujya mu karere ka Karongi. Akarere ka Karongi k'intara y'uburengerazuba hari abigabanywa n'umugezi wa Nyabarongo, abantu barahazi neza. Yego. Aka karere ni akarere kagizwe rero imiterere yako ni akarere gasa n'akaryamye gatambitse ku buryo gafite ibice bitatu by'ingenzi bitandukanye. Yego. Igice cya mbere Joshua urebye ni igice kigizwe n'imirenge ya Kinazi, Mbuye na Ntongwe. Hari n'agace bita ngo ni agace k'amayaga. Yego. Ariko hari n'agace ka Kabagari. Yego, hari igice cya kabiri bita igice cya Kabagari, n'ubundi ni igice kigizwe n'imirenge ya Bweramana, Kabagari na Kinihira. Noneho buriya bajyana n'igice cyo hagati, ariko kirimo hagati kirimo imirenge ya Byimana n'imirenge ya Ruhango. Urumva rero wa mujyi twavuga wa Ruhango urimo hagati neza muri santere y'akarere muri umurenge wa Ruhango. N'ubundi tutibagiwe n'umurenge wa Mwendo. Umurenge wa Mwendo nibyo. Umurenge wa Mwendo na ari nawo kuri hari akarere ka Karongi. Yego. Akarere ka Ruhango rero igishiro cyako n'ubundi nk'uko rari nabibabwiye gaherereye n'ubundi mu murenge wa Ruhango, akagari ka Nyamagana, umudugudu wa Nyarusange ya mbere, kuri metero byibura 600 uvuye kuri kaburimbo. Ibyo ni ibiro by'akarere ka Ruhango. Numva ko ni hafi n'ahantu wagenda n'amaguru zitarenze 6-10. Yego, ni ku birometero 73 uvuye mu mujyi wa Kigali werekeza i Huye. Aka ni akarere gatuwe n'abaturage rero basaga 357. Yego. Urumva ko ni akarere gatuwe cyane. Byibura niba babashije gusoma uyu munsi Philippe, ubonye ko ubwo nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, umukandida wa RPF Inkotanyi, yari yasuye akarere ka Musanze muri gahunda yo kwiyamamaza gahunda y'umuryango RPF Inkotanyi. Baravuga ko byibura abaturage bari bahari bagera ku 350 barenga. Urumva ko ni ugufata abaturage b'akarere ka Ruhango bose nta n'umwe usigaye, n'umwana niyo nka bose bakaba barahari. Buriya bwari ubwitabire bushimishije kandi bari bambaye neza. Dushimire cyane akarere ka Musanze katwayemo neza. Bateguye rwose n'ibikorwa remezo nako ibintu byari kuri gahunda. Nakunze uburyo amapadoka yawo yarateguye. Ariko tugaruke mu Ruhango Joshua. Cyane cyane dusatire noneho umujyi. Yego. Dusatire umujyi tubabwira ibintu ni biki by'ingenzi umuntu winjiye mu mujyi wa Ruhango yabona. Yego. Ubukungu bw'akarere ka Ruhango bushingiye cyane ahanini ku buhinzi n'ubworozi. Yego, barahinga. Turabizi ko bahinga imyumbati. Yego. Bahinga ibigori, ibishyimbo. Biga bahinga n'umuceri. Bagira n'ibishanga by'umuceri. Kandi biya n'agakawa muri Ruhango, n'agakawa wayabura. Yego. Yego.
ni agace kandi kabonekamo ibishanga binini bigiye bitandukanye. Twavugamo ibishanga bikora ku nzuzi za Nyabarongo ndetse n'ibishanga binini kandi bakora no ku Kanyaru. Bakora ku Kanyaru buriya. Urumva ko Ruhango ni akarere keza, akarere kameze neza. Ariko rero uyu munsi Joshua wintindira dusimbukire mu mujyi. Uyu munsi gahunda ni umujyi wa Ruhango. Uyu mujyi umuntu ugeze mu mujyi wa Ruhango ni ibice by'ingenzi yabona. So ni umujyi ugana twarahasuye turagenda turahatembera dufata amashusho amwe namwe muri kugenda mubona hano. Amashusho yose ubona gangaha nayo akarere nayo umujyi wa Ruhango. Ni akarere ubona ko ari keza, umujyi cyangwa se ni akarere gafite umujyi ubona ko ari mwiza, uri ahantu hasa n'aharambitse, hatavunanye rwose unagenda n'amaguru. Ushobora no kukagenda n'amaguru rwose ukakamara. Uriya mujyi ushaka kuwuzenguruka mu minota nka 30 n'amaguru, ukaba urawuzengurutse muri ango zawo zose. Ariko reka turebe ibice by'ingenzi. Duhere hano hino winjira uturutse Muhanga ukinjira kuri iki cyapa kuri Arc de Triomphe y'umujyi. Noneho ahari winjira bahita mu Gataka. Mu Gataka hari iki? Mu Gataka duhasanga gare ya Ruhango. Ariko ikiri kwibaka. Ni iyo ngiyo mu ntara. Dushimire n'ababigize muri iyo ngira gare ibiri hariya. Ariko hafi aho nanone ukase aho bita Ikibingo ugiye kwa Yezu Nyirimpuhwe Joshua. Naho twarahasuye murahabona na ahantu heza cyane. Na ahantu abakristo Gatolika bateranira bagiye gusenga. Yoshora ntabwo ari Abagatolika gusa, n'abayandi matorero. Uriya munsi w'isengesho ku cyumweru cya mbere cy'ukwezi baritabira kandi ibitangazo bigakoreka. Yezu abahari arimo gukora ibitangazo nk'uko abikoraga i Yerusalemu. Nanjye nigeze kunyarukirayo ndahasura, nanjye njya gusenga. Ni ahantu heza cyane nawe ushaka gufashwa, ushaka gukizwa. Hameze neza, harimo ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe, harimo kiliziya nshyashya barimo kubaka, harimo n'ikibuga kinini, ikibaya abahita ikibaya, kiriya kibaya cy'impuhwe z'Imana. Naho ni ahantu heza cyane, hari naho habera isengesho muri kiriya kibaya. Tugaruke mu mujyi Joshua, twerekeze quartier commercial. Joshua uhita ubona n'ubundi isoko rya Ruhango, isoko rishyashya ririho igice cya etage, ariko n'ahandi bacururiza. Ko ni isoko riba riri busy, abantu baba bakora. Isoko rirakubita rikuzura. Ariko kuki mu byaro ubona abantu bitabira isoko cyane? Mu cyaro isoko rifite akamaro cyane ko turahaha. Tuba dufite ibihingwa tujyanye mu isoko n'abaje guhaha tukahurira. Noneho kandi mu cyaro tugira umunsi w'isoko. Ntabwo ari kimwe no mu mijyi ikomeye isoko rirema muri munsi. Natwe twaba dufite umunsi twita ngo ni umunsi w'isoko. Twatembereyemo rero twagiye dusura ibice bimwe na bimwe. Hari agace usangamo imyenda, hari agace usangamo amatungo, hari agace usangamo ibiribwa. Nta kiba kitari muri rwose. Ariko buriya Ruhango bagira isoko ry'amatungo, isoko ry'inka, inka, ihene, intama n'ibindi. Aho bita mu Ruhango, atari hano mu mujyi hagati. Umanutse gatoya cyangwa urutare rwa Kamegeri. Ni urutare rwa Kamegeri. Mumbabarire cyane. Urutare rero rwa Kamegeri naho ni hamwe mu hantu heza wabona muri uriya mujyi. Ni ahantu h'amateka. Ni n'amateka yo gusurwa. Hari aho bakwakira, hari kuri reception. N'amafaranga make cyane. Ngira ngo umunyarwanda wasuye, ngira ngo niba ntibeshye, nze kweshya mu mbabarire, umunyarwanda ashobora kuba ari 500. Bakakwakira bakanagusobanurira amateka y'umugabo bita Kamegeri. Kamegeri Joshua. Ibya Kamegeri byarantangaje cyane. Kamegeri yari umutware. Noneho Kamegeri ngo umwami aza kwegera ibyegera bye n'abatware be, arasa atari ko umuntu wagomeye ingoma twamuhanisha iki? Arara umwami ashaka guhana, ariko atababwiye ngo ni bande. Noneho abatware barimo na Kamegeri na mugenzi we baratekereza igihano, bavuga ati Nyagasani, kere kucarira urutare rugatukura ubundi umubisha ukamuboha ukamurambikaho. Ndavuga ngo umwami byaramutangaje cyane. Gisanura byaramutangaje cyane. Ubundi yari umwami ugira impuhwe, bamwitaga Rugabisha Birenge, yari umwami utanga cyane. Noneho aravuga ati kuva nabaho n'umugambi mbese umuntu umugome nguyu nguyu. Kamegeri rero byaje kurangira nawe akoze agakosa, babatamuha cyagihano. Urutare rwande rwa Kamegeri tayari igihano yashyizeho yageze abantu bashinzwe amategeko no gushyiraho ibihano. Ujye ureba ngo wowe iki gihano rero bagiye kujya kuzira ikosa byaba bijyanye. Ameze nka wa wundi ngo wubatse gereza akayifungwamo ari uwa mbere. Oya ngo yimye amadirishya. Ngo nta madirishya igira nk'uko utinjira. Arangiye rero bayibanzamo yumva ukuntu byifashe. Joshua, tugaruke mu mujyi hano hagati, hari ibikorwa byinshi byiza.
urabona hano hari ahantu hano Kinazi bacururiza ubugari bwa Kinazi, ni agacyoswe gato ariko hari imbuga nini, hari ino banke, hari beka hano mu mujyi murabona hari station ya Akarere ka Ruhango, hari ibiro by'akarere, ariko no ari umwihariko uri muri uyu mujyi bihariye mu yindi mijyi yo mu Rwanda. Ni konoshi zaho, konoshi za Ruhango ziri unique. Yego, Joshua narahasuye ndahatembera, tugenda tureba konoshi zitandukanye, ariko dusanga konoshi zaho ntaho zihuriye n'izindi konoshi zo mu yindi mijyi. Muti rero ziteye gute? Ni konoshi yubakwa wenda mu buryo nk'ubusanzwe ikazamurwa nk'inyubako isanzwe, ariko byagera hejuru bagashyiramo akantu kameze nka kumba. Twumva turimo hejuru kugira ngo n'abantu bazabika nk'ibindi bintu kandi ari hanze. Naribajije nti se ni stoke y'ibintu bazajya bashyiramo, barateganya kuhororera wenda hari ukuntu wororera nk'inuma ukazororera hariya hejuru, bijya bishoboka. Ariko hano ni hanze, iyo aho bazashyiraho inuma imbere barapfundikira bagasigamo utudirishya. Nibaze nyine nanjye intego nyamukuru hari n'igitekerezo aho cyavuye kugira ngo bubake kuriya uri umuyinjiniya. Iriya ni style y'akarere ka Ruhango, y'umujyi wa Ruhango, ngira ngo nubwo n'umwihariko wabo. Reka tuyifate bityo tuvuga ngo ni innovation y'umujyi wa Ruhango kuko konoshi zimeze kuri. Ariko nanjye ntago nabura kukubaza. Shara na engineering irimo pe. Bya ntago ari engineering. Bya bintu ni every artistic. Niba warabonye neza Ruhango bagira udushya twinshi, bafite n'indege. Harabita ngo indege ya Ruhango. Yego, urabona ahanini. Yego, hano ku byapa bya Muhanga na Ruhango. Abantu bita ngo ni indege ya Ruhango. Yego, nayirasekeje abantu bajya bahagera. Irashimishije nako kuko ni kuri école primaire hari gardien ishuri ry'incuke. Ngira ngo bari abana iyo binjiye muri ndege ari muri bayita muri Ruhango Air. Yego, Ruhango Air, mwana bagati kwe nanjye ngendera mu ndege. Gusa ariko Ruhango ni na kamwe mu turere dufite amashuri atandukanye, yaba yabanza, yisumbuye ndetse na kaminuza. Yego, bagira n'ibitaro bikomeye. Yego, nta kintu kidahari mu karere ka Ruhango. Hari ibintu byinshi cyane, hari n'ibintu byinshi binyaburanga. Muri Ruhango bagira n'ahantu bafite ishyamba kimeza. Yego, urabona kera hauze amashyamba kimeza ye muri aka gace k'amajyepfo, amenshi yaracitse kubera nako hafi yose kubera gutura, guhinga n'ibindi, ariko ahantu hari agashyamba bashigaje mu karere ka kimeza n'ibindi bintu byinshi nyaburanga cyaka karere wasura. Abahazi batubwire. Abanyarwanda rero ntabwo dukunda gusura, tunatembera duce twacu tumwe na tumwe, kandi ntabwo bikwiye. Ariko n'indi ngeso ntavuze itari nziza. Yego, nutembere yagira babona umuntu arimo afotora kandi ngo urafotora ibikingo ukabona byabaye intambara, kandi abantu barabyiza biri ahantu babikura bikumishe n'abandi. Adventure keneye kwinjoyinga ibyacu, tukinjoyinga ubwiza bw'igihugu cyacu, tukinjoyinga umutekano, tukinjoyinga amahoro mu gihugu cyacu. Abantu babangamira abandi nabo turabashoje. Yego, nta kindi twabakorera. Yego, rero ni hamwe mu hantu heza naho twasuye. Iyi rero ni process cyangwa se ni inzira dutangiye yo gusura imijyi, tugenda mu ntara hirya no hino tureba ibintu biri mu mijyi itandukanye, tureba ko imijyi yagiye yiyubaka. Ku yindi nshuro tuzareba akarere ka Muhanga, dukomeze ku karere ka Kamonyi, Nyanza, tuzahasura hose, tuzazenguruka mu majyaruguru, Burasirazuba n'Uburengerazuba. Yego, ariko kandi hari abantu bafite amashusho meza yo mu mijyi batuyemo. Yego, nimeduye kuri Rising Engineer. Yego, nabo tubafashe noneho no kuvuga neza abantu no kwasobanurira abantu. Igihe kirageze ngo tugire abambasaderi. Yego, niba utuye mu karere wenda ka Nyabihu, hari ibintu byiza bihari. Yego, dufatira amashusho meza cyangwa utubwire ati hano hari ikintu cyiza tuze tugikurikira. Rwose icyo bigufata utubwire uti byandohije kuri iki gipimo. Yego, twumve niba ari mega ukeneze tugezaho iyo shusho. Yego, ariko nta nubwo bigoranye, kuko nayo ngo aho utuye hamenyekane, ibyiza bihari bimenyekane, nawe ubwawe byaba ari ishema ry'agasantere kawe, ishema ry'agasozi uvuga. Reka twebwe dusoreza aha dushishikariza abanyarwanda by'umwihariko gukurikiza ya gahunda ya Visit Rwanda. Sura agace k'iwanyu, wiba mu gihugu utakizi ngo umunyamahanga aze akikurusha. Tembera u Rwanda. Reka tubashimire rero tubabwire ngo hano kuri Rising Engineer nakagaruka. Ciao.